Rifini wano timubere. Limukubya rafudi. Limukubya rafudi. Nekunywegera katimba. Timubere. Bamukute. Aroda mukute. Amazina ganye ninye Dr. Warren Amanya kandi hona nanye ndi mu kampu eje ya Honorable Jennifer Mhesi umujweshera w'abacyara wa district y'Igite ya Kazo. Irizoba tuyino mpira ngendo misho wa tournament eje ya Honorable Jennifer Mhesi Youth Camp Kazo Youth ya Honorable Jennifer Mhesi Youth Cup eje ngendo misho Kazo ka district ine Gombori 10 haza Gombori zona is participating in tournament. Nimbanza no kusima timu ya Kantaganya yona kuba twazana with one heart. Icya